anta scenario shele yango ye to aka yerma maton ko gorti labre na yo yes very well son do biha pwe kanyang biha yi ka bazanye lagre yango lagre la nyu do ko to bolo yele amay yero fal ma ben wumle nirba yi ben ye last no payma ka bazanye lagre ka 5 ma zakap boka ban sha pressure ka kwamba ma te tanto bo haba ma da ba kia ma hajia bonnin ka bibi wo ma nyel ka duneza wo mbe damle tamaza wo mbe damle ka tan nirwa ngo za sa ka to bonji no yel ba yel mangle no banda gba woti pa ma banda gba woti baba we dama ko enoji gos o mala osunu borso okay but mun ko rana to yel o